عام ترانسپورتي وسایل په جرمني ژبې کې. Das Auto. Das Auto. Das Auto. موټر. Der Bus. Der Bus. Der Bus. بس. Der Zug. Der Zug. Der Zug. ریل ګاډی. Das Fahrrad. Das Fahrrad. Das Fahrrad. بایسکل. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Das Flugzeug. الوتکه. Das Schiff. Das Schiff. Das Schiff. کښتۍ. Das Motorrad. Das Motorrad. Das Motorrad. موټر سایکل. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حمام سره. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او لایک، کمنټ او شیر مه هیروئ. د خدای پامان.